Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz ljubljanskih Stožic, ki bodo glede na akcijo ljubljanskega kluba, vodilnega moštva slovenskega državnega prvenstva, danes nekoliko bolj polne. Prvih 4000 duš je dobilo brezplačne vstopnice in vse skupaj se očitno pozna. Tribune se kar pridno polnijo. Danes seveda na igrišču vse zaenkrat ni Marija Kvesiča, ki je ponavadi izvajalec teh standardnih situacijah. Tole je prva velika priložnost in takoj vodstvo. Anes Krčalič je zadev za Olimpijo že na začetku 5. minute. Asistiral je tule Timi Max Elšnik. Krčalič pa je torej zadev in Olimpija do zgodnjega vodstva. 18-letni nogometaš iz Bosne in Hercegovine pa je zadev za Olimpijo drugič po prihodu v klub v zimskem prestopnem roku. Ja, zadetek velja, 1-0, zdaj je tudi uradno za Olimpijo in nogometaši v zeleno-belih dresih zdaj tečejo proti svojemu trenerju Albertu Rieri. En glasen aplavz se je seveda razlegel tudi s tribun. Ja, gol za trenerja ali, če kar dodam, za njegovega očeta. Prednost zdaj pušča Matkovič, no potem pa je Šušnjara izgubil žogo in tako je tule proti napad Olimpije. Elšnik do Sualeha, Sualeh pred vrata, nova velika priložnost, Aldair strelja in brani Koprivec. V zadnjih minutah nekoliko bolj pod narekovaj zaspana predstava, rekel bi kar z obeh stranih. Tudi je Korošec dobro preigral, zdaj Anzenge strelja, brani Vidovšek. Potem pa na odbiti žogi prvi Krčalič. Krefl. Zadnjih 5 minut prvega polčasa, dobro. Tole pa je napaka Miloviča in velika priložnost ima Anzenge strelja Vidovšek. Še ena bravurozna obramba Vidovška, ki je v najtežjih trenutkih v tej sezoni ničkolikokrat rešil Olimpijo. Proti kandidat, bomo rekli, super vročemu Vipotniku za naslov najboljšega strelca. Tule Kvesič v svoji prvi akciji. Kvesič odlična podaja, Pedro Vrečka. Takoj po vstopu v igro je Kvesič krasno podal gol Pedro. Velika priložnost za Olimpijo, ki je ostala neizkoriščena. Zeljkovič je potegnil naprej, kar precej prostora se je odprlo, strelja Zeljkovič! Tole pa je bilo izjemno blizu, tudi Vidovšek je bil tu nemočen, le še s pogledom je lahko pospremil žogo ob tem strelu Adriana Zeljkoviča. Krasno spet v preigravanju Marijo Kvesič, pa Elšnik na desno stran proti Kreflu, ki ni v offsetu. To je zdaj Aljaž Krefl. Mimo vrat Aljaž Krefl. Kratka podaja do Papaja. Še enkrat Kali se pripravlja za strel, sprožil je Kali, tudi tole ni bilo daleč. Kar precej priložnosti za Tabor in samo 2 minuti dodatka. Mr. Riera, a very important win for your side, probably very emotional day for you given the support that fans showed you. The players after the goal came embrace you, gave you a hug. How important day was for you personally?
Important because I knew that I lost my father a few days ago, so some emotions, of course. But as you said, important the 3 points at the end is for what we are playing. But today I congratulate also Dusan, coach of Tabor. For me, today Tabor was more Olympia and we were more another team. We were not the team that we used to play another kind of football, another confidence with the ball. But what I said to the players after the game, one game is not changing 8 months that what they are doing, no. But if we want to be in another level, this is what I promised from the first day. I didn't promise victories. I didn't promise trophies. I didn't promise points. I promised to make them to improve, to be better players. This is the only thing that I promised them, and they are on the way. They are on the way. But today it was a game. At some time when we are losing, I really feel totally responsible of the defeat. But not today. Today I told them I didn't feel any responsibility. It's more from them, the way how they play. I don't know what was happening with the ball. It was not our best game. But again, I repeat, one game is not changing what they were doing or what they are doing during 8 months. Another chance to show that you are capable of much better, that we all know that you are, is on Thursday, a cup game against Celje. Now it's a chance to think of that game. What do you expect, and how important will be that, given that you said that you are going for 2 trophies? Yeah, we're going to fight for the 2 trophies. For me, the most important is the championship because it means 36 weeks. It's the regularity, it's all year. Cup, of course, we want it. We will fight for it. Thursday we have another important game. But today just enjoy the 3 points because football is so fast. As you say, we have another important game on Thursday. You don't have time to enjoy. But the same when you are losing. When you are losing, you have only 3 or 4 days also to think about the next game and try to win again. So this is why it's also so beautiful this game. You don't have a lot of time to enjoy. This is from one side that's not good, but this is what it is. And yeah, focus on our target. Now our target now is a part of the cup on Thursday is to try to get this 87 point that we still can reach. And as I said from the start, to improve this player that for me they are the most important and they are the value of this club and the actor of this game. Dušan Kosić, še ena tekma v Stožicah, kjer je Sežana prikazala zares odlično podobo, ampak na koncu zapuščate Ljubljano z 0. Kakšni občutki so trenutno prisotni pri vas? Mešani, to kot sem že pred tekmo povedal, da ne dobimo toliko, kot si zaslužimo na igrišču in enostavno nogomet nam ne daje v tem momentu tudi vse sporne situacije, nam ne grejo na roko, moramo pač s tem živeti in fante bi pohvalil za neko disciplino v večjem delu tekme, za disciplino v tistem, kar smo se zmenili. Prihajali smo do situacij, ki bi jih morali izkoristiti, tako da žal nam ni uspelo narediti kaj več kot kar dobre podobe. Omenjali ste sporne situacije, srečanje je odločilo. Tisto, kar se je zgodilo v 5. minuti, verjamem, da ste imeli priložnost si ogledati, kaj se je zgodilo, kakšen je vaš komentar na tisto dogajanje? Moj komentar je, da če grem celo sezono gledati, da Taboru je zelo malo stvari šlo na roko. Pač, a je to slučaj ali je to naše prekletstvo, naj drugi presodijo, ampak enostavno tudi to je eden od momentov, ki je zelo pomemben, da bi imeli kakšno piko več, če bi nam šli te momenti na roko. Zagotovo je ta predstava nekaj, na čem lahko gradite v zadnjih 7 obračunih, ki bo praktično vsako, kot radi rečemo, kot finalno. Je to takšna predstava proti vodilni ekipi nekaj, na čemer lahko gradite v zaključku sezone? Ja, lahko gradimo, ampak počasi tudi za fante, ki bi jih res pohvalil, je naporno, ko praktično zdaj smo 7-8 tekem odigrali razen Maribora v zadnjih 20 minutah, je naša podoba bila na vseh tekmah boljša, ekipe se nam zapirajo, zavlačujejo tekme, lovijo rezultat, mi skušamo dati vse od sebe, ampak nažalost
nam trenutno ta nogometni moment ne gre na roko, ampak borili se bomo do konca, 7 kol je še do konca in proba čim večkrat tak obraz pokazati in seveda izkoristiti tisto, kar si priigramo, ker to je naporno, da pač ne izkoristimo tega. Tim Akselšnik, pomembna zmaga Olimpije v srečanju, v katerem morda niste bili najboljši. Kako ste sami videli ta obračun? Ja, dosti težka tekma. Tabor se je res dobro pripravil, nam je povzročal marsikatere preglavice. Podobno kot mogoče prva tekma z njimi tukaj, isto v Stožicah so pokazali pravim, da enega svojih boljših obrazov v letošnji sezoni. Ampak tako je, no, ko si na vrhu, nekako proti tebi vsi da svoje najboljše in vsak te hoče premagati, te napadajo kot neko trofejo in pač šampionska ekipa se mora tega navajati in se mora tudi znati temu zoperstaviti in danes definitivno mi nismo bili na svojem najboljšem nivoju. Smo pa mogoče neke pomanjkljivosti v taktičnem, tehničnem znanju, ki danes ni bilo na nivoju, smo nadoknadili z borbo pa karakterjem in dobro, da smo zabili ta prvi gol dokaj hitro in nekako je to na koncu prevagalo zadevo v našo stran in smo lažje kontrolirali Tabor, pa ja, mislim, dobro so stali in od zadaj držali žogo, mi pa tudi nekako nismo hteli iti v nek nepotreben visoki pressing, ker smo videli, da so kar nevarni iz kontra in proti napadov in smo se na koncu nekako probali držati, braniti rezultat in v tej fazi sezone, ko se zaključuje prvenstvo in še sam lovimo to matematično, da se zaključi prvenstvo, so na koncu samo pomembne 3 točke in zmaga je na koncu ostala doma, tako da s tem smo lahko zadovoljni. To pa je tudi ena od redkih pozitivnih stvari danes, mogoče še boljši obisk Stožic in res hvala vsem otrokom, navijačem, ki so danes prišli in upam, da so uživali v nogometu in da se vrnejo kak malo v četrtek spet proti Celju. Če se dotakne vaše reakcije po tistem zadetku v 5. minuti, pravimo, da so nekatere stvari večje od nogometa. Po doseženem zadetku ste igralci stekli v objem svojemu trenerju. Še enkrat več se je pokazalo, kako povezani ste igralci s svojim trenerjem. Kratek komentar na celotno dogajanje okoli tega. Ja, sigurno, odkar je on prišel v klub, smo postali kot neka družina in je neka posebna vez med igralci in njim. In vsi vemo, da v tem obdobju zdaj preživlja težke trenutke. Tudi par dni ga ni bilo, ko je bil v Angliji in se potem vrnil. V bistvu niti nismo vedeli, kaj se z njim dogaja in potem, ko smo izvedeli žalostno novico, nam je bilo definitivno težko zaradi njega, tako da ta zadetek je bil nekako posvečen njemu in njegovemu očetu. Pa tudi posebej smo delali na prekinitvah in dal striktne naloge, da moramo dan zadeti in ko smo zadeli iz kota, smo ga nekako razveselili, tudi iz tega vidika je bilo za njega ta zadetek in ja, no, res je mogoče on malo več kot sam trener večini igralcev in ja, to je bilo za njega tako. Adrijan Zeljković, na koncu se je končalo s porazom, pa vendarle vaša predstava je bila več kot spodobna. Tudi sami ste imeli eno zares lepo priložnost. Kako ste vi sami videli srečanje, ki ga je odločil en sam zadetek? Ja, mi smo se držali nekega svojega cilja, stali smo v bloku in poskušali z nekimi kontrami, polkontrami. Prišli smo tudi do neke svoje situacije iz nekih polkontr. Nažalost nismo uspeli zadeti zadetka. Olimpija je pa na neko našo smolo izkoristila neprevidnost in uspela zadeti. Vseeno podobno vprašanje kot za trenerja. To je predstava, ki vam lahko vliva samozavest pred zadnjimi 7 obračuni. Zaostanek za 9. oziroma 8. mestom še vedno ni prevelik. Je to tudi nek dodaten zagon pred finalnimi 7 tekmami? Ja, jaz bi rekel, da je to bolj stvar rezultatov. Tako da glede dobre igre, mogoče nam je lahko malo dobra popotnica, ampak treba bo dosti še podelati in probati disciplinirano odigrati do konca.